Ole hei, kan hmu khat to khop mai puiden le pizonen te ron lang le talol mai puiden apo alan dan danglam ta khop mai asam te ami mul te thlengin ati fai to ni amet fai to hei en po hian ma ang to lo hial soka an video hi second som pakhat le kan ya en thin lok tai la puiden apo lang yang sot mai nei mi mul te asam vel te an met fai chuanin alan dan podang lam sota ama ani to lang ati hel tur ko pen hel alang yang te me ang lang no pang nei pizon moi po asamalo sei man to ko pai tlaning e tlathum borvel liam to asam po me che sampanga yang khan omle to ti lo an soisol om noi Mizorama ko pui het in kara HIV in kai an tamber vo in me ni somni pathum chnu khan Central YMA shrai tu tele Mizoram State AIDS Control Society M6 how tu chu Central YMA committee room Mizorama HIV AIDS der zel tur ve na konga anin kom inkom ho na kai shrai tu Central YMA president lalma chuan Mizorama HIV der zel tur ve na konga Central YMA chuan M6 state hei top chwa pui an du thu so in YMA shwai tu te chu khotlang bi pui te le pui pun na a te thu soi thin an ni angin HIV chungchang le kan ram din hun te zir chan na hun an nei thei chu lom omati thu asoya rui hlo ngai te chaw ni lovin sum nei le mi chang kang deuh anga lang te zinga po he nat na kai thei din hun a ding le kai hlau an om ti in M6 how tu de chu kholaya mi pui om dan she chiang tura kal chwa puya asom M6 project director Dr. Jane Aral te tarlan danin Mizoram October sang khazakwa somkwa achanga March sang ni somni panga thlengin HIV AIDS ve mi sing ni sang thum zanga somli pali an om nikum sarkar kum sang ni somni pali April achanga March sang ni somni panga chungin mi sang ni somni pakhat HIV shik pai mu chwani in chung zinga sang khaza thum le pahni za asomrel paruk point pakhat pathum chu sex atanga kai an ni a chung zinga chuan kopui het nu pa le in ngai zong in kara HIV in kai an tamberin ton sabob casual sex partner achanga in kain an dot hule mi pa ma ni an pui kop achanga HIV in kai hi mu chwa an tam zel tin sang ni somni pali achanga somni panga sarkar kuma HIV mu chwa zinga za a somriat pathum point pali pasari chu chalai kum som panga achanga somli pakwa in karte anni Dr. Jane Aral te chuan HIV laka inven nana sex man apia nga condom man zia poimo na le kan chalai te po condom pa reng tura in zirtir na war le zwal apoimo thu asoi inkom ho na hian ri hlo ngai te dam doi manga an in chiu chin aya a eya e chi oral substitution therapy OST dam doi poimo na le ri hlo ngai te ta na a thatna te HIV kai hlau oma nung chin te en kol na le zirti na mun drop in center ve sang sanga kalpui mek te ani na tur anga thataka kalpui ani theina na Central YMA le veng tina branch YMA te ne na tho ho le chanwal apoimo na te ri hlo ngai te uluk taka HIV chungchang te a inven na kong te an ri hlo ngai na konga har sat na tam tak an to te ti hniam da tura uluk taka drop in center kal tlanga in kol le zirtir apoimo na te soi ho ani Rosile panakan sa nga interview hiel te pon nei to ni kha mizo pale sap nula in ne nia kum thum zen zone ai nei nuwa a inthen feltani melai aron soya Rosi pasal pana hian in tin ron saine mindu saka chung kom khom thoi turtia mindu sakna te kan dong cham che kan lom ma se thil thajok be se na wang tele chandang te wangin kanom khom thei to don lova oji ero chu anu le pa kanin angin kanin kol trom zelang anoi mi hi Rosine na kan thien tha chung te le mindu sak tu te hne na kan thu cha ni it just was not working out. We want the best for each other, but we have many differences. Pana is not bad and Rose is not bad. We just decided it was best to separate and compare. Yes, we are still fine. Yes, we are still friends.
No, we do not feel mad. Yes, Ozzy still know you and mizo culture. Yes, Rose still love mizo culture, people, friends, and pana family, and we all get along fine. Tinaron posa. Jeni ber lang chu. Anom dun mun khatit olan lawa. Chu antana that ber thuas ya. Ma se pana hi athalo lawa. Rose hi po hi mithalo lawa ni chuang law. Kantana thaber tur kan sheta wangin intention ri hi. Inthen ri hi. Tha kan sheta wangin. Tin aposane. Yes, we are still fine. Kan bo ro thareng don thawa. Yes, we are still friend. Thien ang main kan lan reng don thawa. Tina soine. No, we do not feel mad. He thil post don po hienin. Apuro let ya shet he thil English athuzia tang hienin. Anfa paozi chuanin mizo culture len ipung chu reng dona. Rosipon mizo culture le ami puite. Athien tele pana family te po. Chung kwang maya alom thlan tur thu soitel bokane.